Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hagawai ke jingja hiu shalong lai umkra ki pajba kila her sergeu hadien bala sawa ke jing bethei ke bajur bha menta ke sngi ke shpau trik unailar arajar arpuwai bat kene ke jing bethei ke laja ke por kumba shibiji shteng ai kat kum ke jing ethu jongawai ke kong ke badan ha ke ke jaka bala ja ke jing bethei ke laong bagala yo sngo kendit kensan ke jing sawa ke bajam bha kat ba kadang penkhu ya ke dukan ke hinmen jongka ha ke jaka Hagani ke jing bethei 4 la pentikna lagadei ke jing bethei bom IED ne uwei pat bat nagaliang ki pulit haringkat ke kenhun bepei ki bom ki lapoi wood syakate ke jaka Hagani ke jingja ladan iwei bom mensa bala penkit marmar Shanazar Hospital nagaliang ke MLA ke East Shillong constituency ke kong amprin lingdo ru ke lapoi syakate ke jaka tang mario jingtib Dia ngai kadan tu ka basit kit tinjat kita kharte ya tu tengah ika undan ubrio tu ya ngai kata tengah ada orang men ka wit kani mangan sar sabar kamlo yang ngasasar yang pet yo fila ban ubrio mau buat berweng tengah undan do ubrio yang tam lele sasar tidak hadin tu ngapet yang katu pakam dan su long ngamcep te long ban su belem ngamcep mau kada ina ka iru ngam kam yo itu sabar demi sabar yang kadang ka baik ru dari kata ka baik lem gira mau sar dan lem idan baik kali ya mah Arlai kini, mereka baik te, kita meminta kita kilap nombor plate ya, kili yang angin dia bos shop jangan ni kamu, em sampai, yang pada yang dibawa sabar kan, sampai dia mana, sampai kan. Kadang jumpai, kita semua yang jumpai. Ha, just go nak skor, lalu decide lalu deft, lalu keluar dengan apa yang semua isu. Tengah syukur biar men mi sabar yang kami ini sampai dengir kamat tengah long kalau problem tengah ini mi lah kami sabar mi mindur ngam tu kami mindur dalam lasu tu bantulah te kalau ke bas khang dekat kami mindur kali kentin am kentin te kalau ke khang besempok kan kelas aku senan te di nasi i daladan hajan te ke distance ngaban ita kat ni saya hapor baca nama kalau long tu dam kalan te hapor buat you kan tu ngak yu ngasu tanah katani sabar te lang Islam kalan te ngasu kami free ya kaplang mah kiwan ki polis ki dan abot Nazareth Kau macam isu kita rumut bahasa. Tangi man di ngakam ko at mangiklam ini pati sa barang dan itu badanya nanti eru kan mangiklam yoi kan mangidan ako em kadai nakakti ba nakakazat kita kelas long iklan itu kakti te kalamin sa ba Islam tiang dan enemies long basun ni mah tingyong nyimdan nomor nong triru nyimpat buo long yale hitang armut ben ngidang clear banai match ti kum tu la lockdown ni kum tu ti la khang ti ngidang suan pen khuit biang kan yang man clear biang no ti gaja na phot ni Di dukan ni kon. em kam te Di dukan ni yun ni. kadai dukan sya ben Kamu kau betul ke di dukan yang ni? kenro ben kalau long be ya ka kenro ben kalau long kadai ben ka kenro ti long ka sound kawan ben ka kenro le ako pangayang kajan ka gas ti kam jing kamuan ti ka sound madan kajan ka gas yung kari ka gas ang kam jana ka sound ka gas ti adi ka kenro ti Kebelam lo kalau bah, hakijing sisa kini kidukan lo bahasa khmat berfat, kita download ki CCTV kamera, ki habon kidukan kita CCTV kamera. Terhandai kani area nang ni bat, maba bono no kadi kalunti pada dian juga yo, dan kini CCTV kamera. Madang su shift ya kini yo bi, tengah thai kani ke jingja ko jam taksi, na thai ngin hak bini keren, bat kini ki long ki try dukan, badan marjan sodong ni. Mga saya kalau ada kapor yang ni mengin sedang nak mengin ong yaki bikin bu no ini CCTV kamera mana ada jadi begitu di CCTV kamera kena saya ngilala mana ini mau kerja conclusion anda nomor gajing bom dan ke CCTV kamera kita long mata mengin ya tip menu bawan menu balai akan nak kapor kerja menu aja ya kata ke gajing ya tengah saya kini di gajing tinggi ke bawah dongkam ha but ngan kular fiba ini kidukan baru ang ni ngin soong yaki makin haban install lo yaki CCTV kamera nang taka safety nang taka jing song sengai ginuktif kan jayu lah dadon kemudian kita kadang-kadang hang ni di kelas sama jelas no marwa kani gayong gidang sudah shift ma di hang ni kadang temporary market hang ni sudah relocate kita ngipet makin ya bet kikam kijam nong kanunu kejing wit kejing thot kejing aku kibalang light nong wan baki nong wan yo baki nong song yo kita ngedon hi kham sapaji senjat hi senjat ni asro betul
jing betai ke ba berkendet sisa ini di wilayah wan sini sejan wilayah ini kampoi perkhat nang kong mo dan dari hadian pan dah gila lawan segi kuliah pan adalah ya keren lah ya ibat ya keren ya perthoba ya perthoba ki ham tu ngisa realize ba lengka digajing betai ke mdei shu gajing betai ke ba ini ya mut sai bakari ga gajing betai je gas cylinder mo ba digajing betai ke kham he kham sekhe ti hangta ke ni sesang banya ki wen kinja aja khot noi lum noi kini nong song yong bor khot hamtan ti bana tin ko haban pet nam taka safety nam taka jing song sengan ke jong ki mo tingi haban lum no eki bar khoi tingi pha no eki bikin mi sha sabar ti hadin ke to pat itu lawan sa kini bomb squad kini ada unit jaga police department dan dakila don makipat hantu mutagla kan assess segini situation tingi kermen ba in lawan poi sekano no ka conclusion mo as boleh ga ja kumni ba hakan kom ga ja kumni kumki nongket ka berasno di mas nyo gitu mas nyo yo so yo to gila iwan hang ni gila ya pet ba kumbi long ban tong ban yo i so ya ga gi kinong song yo ba kinong wan yo ba kinom don kono no jing ja ya ti te ban ong ba balai gi je ya la khra ya kata ngim la betit te ke ga daru ya kata ngim la betit ai ba pi ga diga Song kebabon kinong song kinong song yo gi song kle ti ya kata pate umdai tanggal ang kram kiwe ki yo ru gi babon gi bangi don ki nong song bati nong song yo gi ba babon ki ba kle gi badan ko snong apa ki snong le ko ki yo gi joki ti klempep in haban assess ya ga situation bangin haban ya trilang baka board district baka board ki kulit banpet ba nasi kum kini kinumja su sakhamat nomor ba kum na kali ka sinong ka iga bangila ban ya gidi tambangin assess ki police nala ki don kam ya ka jingerap ba jungi ba de district administration bu iga bangila ban yarap na kali ka jungi ka sinong katangin ahi la ka ya iga jingerap